toi whaatalo whātu lau whaafunga angaleni tū lau lea so, alo mai o nisi ni o tātou reporti whaina tū whaatasi e lau Radio Samoa, mō lau whaafunga anga. Watu ina mai nei whautuanga malapta inga tangata popoto le tau, wa amata o na malosi mai le au nino, ma e onoa a fiai le tau I New Zealand, I masino lumanai. Wa whamonia le Earth Science in New Zealand wo o atu nei le au nino I le vasa Pasifika, ma e ono wha wai pea, o na a fiai le tau se I o atu le tausanga lua o lo fitu. O le nei suingo le tau e ono au mai ai tūlanga vevela tele, munga la o matangi malolosi, ma e ono o I tūlanga o mu o vau matua, ai mese lava I tu I matu masasae o New Zealand. Ta awe au su scientisi ono avele name se tasio au nino e silio na malosi, ua whamawina. Ma reporti o le tausanga lua olo tonu na ta ua ai le maulungo o tūlanga vevela na iai New Zealand, ma o se tasi le o tausanga na matua I onga o ngai lava le vevela I le tala whasot pito. Ua whautua I nai le mamalo le atu nuu, ma le au whaifatoanga ina ia amata tā pena pena mo nei suingo le tau, lea e ono amata malosi mai I le masina o se tema. E nisi o tala, ua whautua ina tangata whemalanga I au kilani nei ina ia fuafua le leia la atou malanga. I le whai ungo le vai aso fau I la ngā tu le whaamnatuina o le matariki. Ona o le atapunia le au nanga o nofua afi, mō ngā luenga tatele o loo whaatino. Ta ua le Auckland Transport o le atapunia le wheso ta ingo nofua afi, mai le aso iwa o Iulai se I o atu le aso suma lua, ina ia whaatino ngā luenga mo le City Rail Link po le CRL. O ngā luenga e au fia le whaalele o awala o nofua afi, le whausia ino awala lau papafo I no fuanga o nofua afi mo tangata wheo ai, ma le whaatulanga ino taimi o whemalanga inga pe atatala le CRL. Ta ua I taimi o e tāpuni ai nofua afi o le a whapena o na whaonga ina pasi e sui ai, ma o le ai fo I pasi whapitoa mo nisio awala. Wa una ia tangata lautele siaki mua le AT Journey Planner a o lei malanga atu. Mai tala muli o lo talusanga ina e leo le soaswani le mamano le antunuu I le tausa ili ai o ni ali se to'otolu. Whamawina report le One News o nei ali o lo sa ilia o lo iaini tusi sai po warrant of arrest. Ta ua ele ni sootanga ia li I whapea foi o lato mata upu. O le li isfuluiva tausanga ingoa ia Kaisa Griffin o lo sa ilia I te tono au kilani nei. O lo tua ia I lona solia o aia inga I le tatala ai o ia I tua. I le Bay of Plenty o lo sa ilia ai le li o Damien Joel Best. Ai Hawke's Bay o lo tau sa ilia ai le li I fasu tasi tausanga o Anthony ngā pera. O lo whamawina ai le tele o tusi sai o lo o ilona ingoa. Ma e whamanino le au nanga o leo le matau tia tele o ia tau le lea, ma o whautua ina malo si tangata lau tele, ina ia aua lava ne whaalata iai, a ia vave vili atu le ofiso leo, pe a whai o lato mautinoa, tu langa o iai ia tau le lea. O nisi nā tātou talafou o mwhaina tu whātasi a lau Radio Samoa, mo lau whaafonga angale nei tu lau lea so, to e maua se iswa waponga lea so atai au, e mo te temi nei, tau whāsoi fua.